Assalamu alaikum. Урматтуу жамаат, урматтуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 20-август тугандар. Жалал Абад областы, Наркен району, Бүргөндө Акбата мал базарында тугандар. Бүгүн ушул жерде семиз союшка жараган жылкыларды тартып көрсөтөбүз тугандар. Бааларын аз эмнеде акча эсептеп атат менимче. Жылкылардан сатылган окшойт, семиз жылкылардан. Азыр мынакей тойлор башталып, жалаң семиз жылкылардын бааларын белгиси келип атат адамдардын бардыгы. Мынакей тугандар. Азыр жалаң ушул союшка жараган семиз жылкыларды кыскача алынган сатылган бааларын тартып көрсөтүп беребиз тугандар. Азыр бул жерде кайсы бир канча болгонун тартып көрсөтөбүз. Assalamu alaikum досум, кандайсың? Жакшымы? Ака кандайсың? Ака, тынчсыңбы? Ого. Кайсы бир сатылды досум? Балып чыкканда мынча калыптардан кудай зайбагылы бербесин. Мен тартып алдым. Мен тартып алдым. Канчага саттың досум? Алдым. Канча? 83 миңге. 83 миң сомго алынып берди тугандар. Кудай кааласа 183 миңге сататын. Мынакей тугандар 83 миң сомго сатылып берди тугандар. Сиздики канча болду ака? 78 алдым. 78 миңге алдыңыз, а? Siz özünüz aldınız mı? 78 ming so'm. Yaxshi. Tak, menimcha pishti baytaloq şeydik, ha? Okey, tuğanlar. Kuş geldi jariye. Ha? Kuş geldi jariye. Ova. 85. 80. 63. Okey, tuğanlar. Çünkü hazır alıngan satılgan belirli ki kısaca tartıp gösterip berебиз tuğanlar. Blogger amansınız? Qandaysiz aka? Yaxshi yuribsiz, amansizmi? İşleriniz bo'ldi tabi? Maki tuğanlar şu. Ko'p be. 90 ming so'm bo'ldi turtib batiray. Soğum aldınız da aka? Soyuş mu? 90 ming so'mga semiz yılqılar mı? Qarabey qancha oldu gene? Qarabey menimcha bir 120-130 bo'lsa kerak kamida kelsa. Bazarın tartqanımızda xuddi shunday ben 130 ming so'm savdo bo'layotgan ekan. Biroq al jo'n ile mi qaraganda? Bu dile kamida bir 120 bo'lsa kerak. Biroq soğay uzun beyken. Bunda ne varsa gerek 130. Maki tuğanlar. Solanın bolğun jerinden tartabız hazır. Maki Devaza'dan çıksam. Muat soda olaq düşün koşut atıp koyun dedi. Aka. Oşocu semir albaytları gözükeseyler. Şimdi de bulalım. Evet. Zaman soda olmadılar. Min so'm. Yem hazır buna koyuyorsa aldığına soramayız hiç kim. Yok hiç kim aldığına sorayalmayız. Buna şu çapul olup aldım buna. Bir bezimi de olsun. Kaldı. Niyesi kaldı açça. Aka. Oldu koyun bitti. Aka. Benim sana sayısını çıkalım ya. Aka ırımla koyup verin ne oldu? İşte ırımla koyun oldu. Tupatura ver, tupatura ver. Aka o kadar boz verin. Kuşteke tupatura ver. Tupatura. Asbı. Ver. Gel satsan alalım bro. Aka onları kullan bro. Sizge canaşmaydı bro bu şeyler. Kimla? Katma dostum, katma. Aka verin bro. Yumuşayın da katma. En güzel çubuğu olsa cüz. Yem la yedin yağını aldın mı ben? Bakalım kim bilir. Bakalım kim bilir. Havanla buraya. Çay şimdi. Ya sen çay içmekten kayta bizde veresin. Aka bro. Altın öğren çay. Aka. İçine nersege 20 verin bro.
Sen çetken kalanlar. Dostum, yaxshi kunga ishlatyapti. Biroq ber. Hozir yaxshi suradi. Rahatsız bunlar gibi. Bunun motori qizib turganda ber hozir. Rahatsızlık benim verin. Hadi bol dükkanına sana satın. Bir rahatsız yapmayın. Ya aldı rahatsız mı de? İçine tursadır o şu sana vermeksin de özün gülesin bana. Yok bileyim ha. 100.000 so'mga sotildi bunaqa. To'pa tura 100.000. Qancha? 100.000 so'm bo'ldi aka. Eshitib berasiz. 100.000 so'mga ketdi. Sizga bo'lib qo'ydim. Ushbudan dinlardan barakat olmasa, alningdan barakat olaymen. 100.000 bo'ldimi aka? 100.000 so'm bo'ldi.